for Bankstown. Jesus
local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Ia tuai so se fai taulanga. Ia tauia ina ia whaafofonga iova i le taulanga wa siitia i le nei aso. O lea foi wa amatalia le tātou porkarame masani. Le maoti sa amovi ingo le atua se lauta si male iwa whaamo. Tupi e si atu sa o atu i Bankstown sini au se talia. Wa atolu male Go FM iwa whate si male tolu le au aunanga tautua ina le mamalo sa amoa isi o tātou. Tofi sa amoa luas fulfai to lafi tu aso le vayaso. Le fionga i le ali ipule ia atanoa Crichton. Lili watu le malo tele o Amerika lau de tio i lunga upenga ta whailangi. O lo whatau tai al whetalenga ia